meso, kockice. Na zagrijano maslinovo ulje dodajemo meso, malo soli, papar. Zatim sitno nasjeckamo luk. Jedan češelj češnjaka. Meso nam je gotovo, izvadimo ga. Na tu istu masnoću dodajemo češnjak i bijeli luk. A zatim narežemo ljubičasto zelje. Na bradinsani luk dodajemo zelje. Dodajemo malo soli. I dodajte malo vode. Može i temeljac ako imate. I ostavite se zelje dinsta. Dodajemo lovorov list. Nastavimo dinstanjem. Sada kada je zelje na pola dinstano dodajemo rižu. Prije kraja dodamo meso, crvena slatka paprika i malo ljute paprike. Zatim dodajemo maslac. Naravno na samom kraju dodamo parmigiano. I to je to. Ljubičasti rižoto nam je gotov. Još malo sira. Vrijeme je i da probamo. Ovo je odlično. Hvatite se na kanal i podržite jednom lajkom.